egi ni Sky TV nirakari y'abantu kandi nibanyita Dativah Katushabe tinkasimire aho program nitirizo twakushemerwa twashemerwa kutwakira twakushemerwa kushangaho abari kureba Sky TV tuna abantu bengi munonga unubasa kuturamutseho kora yende kona rero tutandike program yetu nasima mukamukubanza okurenga uwija wantayayira twazaganira of course Dativah no mango umwana wanje ni nkukunda naba Radio 5 wona nimbakunda konkari zoba yaba special to me ahabwo kwija mukantekatekaho mukija mutuganire abarukunde babona mwena nabakiro mu izina rya Yesu nimbakunda kandi mutejamatu ebituraganira hana Dativah echora hurire nikugasira okibichi ekitakugasira kirereraho andi Victor bakazi bagamba myaka abantu kureba gamba oyine myaka nkenga hyati ni September niza kufise myaka 51 what yes nka celebrating last year imyaka 5 abana bankora surprise birthday konkandi yo niza kufise 51 okina mani yoke I look after myself wanji anti kagarike mwako yuduwa ninye faho tinkwenda ngunkure norukunde banamugambire myaka yagira ati ati kano kirebe ko rumutonyo onyesho naho manyangundi cyana kito ati nanyi myaka 51 nandi kuhakanisa anti konka mbweni mukama yakuyamba wagigamba je ngo murokore nekeza konka nyo nankuhakanise nanda kumanga hani yejo so anti Victor hahitwa kushanga niho wazirwe nga aha nkashwirwa nyoni nzarwa kashari omutata na mawe tabakira umunsi konka tata bagano amwita kosi yanyisheja mawe kari Esther Kenkwansi nkazarwa 1952 18 September nazarwa mwizara rya katanu kandi mawe na tata bakazara bishiki mwenda so nyondo wizara rya katanu izara rya 10 nubazara umujo konka twiniho ndijo umujo mukuru bombi tobaroho bakagenda konkana babo mwe nyondo wizara rya katanu bagana banyeta Victoria tumwire ntakabire bakirarutehenda abo no bazire banje tata kariyo umurka yabaho nangwa no wagomborra mawa kariya hariyo mchara shwirwe abana bo wazire nabo bariho hariho abana hati turi abana mukaga abandi bakafa ikikora je mukaga bo wabatugambira abtwine hati omukuru roho nabamweta Robina Kengure natura Ntebe ni yari kukorera akana kora airport konkati takikora ryumukaye nabana bi ondijo roho nabamweta Diana Kajugira natura harwe tinguma Kajugira yo kora mpurireho rero mukazi we nabamweta Diana nawe n'umukuru wanje ibakafa na waryaho nayekoze semero moyi ondijo nibamwita Gertrude tumwine ari hehi no witukashaka akabari kabare yargayo yijaho ninye owizara rya katanu urukunkurata na wakafa urukumkurata akafa hariho murumunanje namwita Deborah Chichoncho naturo ko mwirisizo bunonko ayino mutabanira bamweta Moses Garhanga nwakutura nawe then last born omwishiki naturo kucyantamba kashari nwari kushembayo omujo wabera shembayo na wakafa katunga accident yatsigaho abana babiri one girl and twins two boys hata bo bashyikire makerere bashoma ni yejo family yitu konke kikuru ngaza kuzarwa nazarwa makagabishemo tata ryo wishemwe mawa ryo wishemwe nubo babire bari abazire banje so nyonka kururu mudini nkakururu umbwishemwe kubahereze kubazara abana mwenda nkuko watugambira mazire babakamba koramira muki tata kariyo umurka ije yabaho wagombora
nishenkura karyo ishe tatenkuru nawe karyo wagombora mawakati ni cyarukore kari housewife exactly niko batworire kandi abana babyazire yatushomesa twashoma buri muntu ahiyashikire tinguza kushoborera hone nyokanye gambe ukatandikira mu ishomero P1 P1 hariho ishomero bariyeta rwabutura shema hayi na kagango niho natandikire P1 P2 nyene cousin wanje na wakafa akano mwita Caroline Katunji ariyo watatenkazi yantwara kitagata P2 nashoma P2 P3 P4 nagenda nondijo sister we twaza kano Napolo okutoro toroku nashomayo P5 then nagarka kinoni nashomayo P6 nargayo naza Kakoba demonstration school by that time nashoma P7 nargayo naza Ntebe Nyanyazi akana tura Ntebe ari veterinary doctor naturayo namarayo S1 aha Chadwick secondary school ya Ntebe kuna heze S1 nazo mwishomero ryo kumukono inside okuza Kisoga nabageta Stella Maris College School niyo naherize S4 kuna heze S4 mbwe ninjira nkaheza S4 1971 72 nashwero graduatinga washwero kurunje munonga njabe primary okatangira P1 okazumwishomero P2 wazo murinda abo cyabya nempinda hinduke ate cyabe nchimpinda hindura nabire nyine hati P1 norenka gitandikiro mwatata P2 nagenda na Caroline na P3 P4 nagenda na mukuru yazaka okuba abantu bashomesa nabo bakaba bari abashomesa nagenda nabo hati bakaba bari abashomesa ugenda nabo babindura hati kunarigereho naza kinoni tunarigere kinoni natwarwa mukuru wanje akayatandikire gukora kamukuzi nuko kuza on P7 kako kunarigere kako banuko kuzomusemiye okay kawara kuchirize kushwe warga musemiye fo tinkumanye kukizire ninjira arahangana we yachi planingire habo ko byushwerwa kantabirumo nkaninjira ngo nomanye birebyo abashikibona tukantwa applyinga ntuzana Nairobi kushomwa secretary twena twaya apply wabere burho kandi okuzana Nairobi kikakire kintu kikuru nakwato muhanda na applyinga kubabire banyetsire konkangambira ho mawe nyine na antu wanje bona bakafu course Flora Jwenje mushikayo mugira tkonka nyine abashije ediwe yanene nkanyine bingi ngira tkonka shiyo kushwe ma watu mbweni atebye kushoma kuzana Nairobi atebye gukora cyatebirije kwatushwero nanye ngonda kongo mutuma nkantaka kunzire bit at the end mushwerwa umwana wanje basi obo turiyo mwaka ki nkashwerwa 72 December 23rd umwami yakushanga okori umuvaka okori yishomero nkandi yo mu senior 2 yaba best man wa first born with Christine nkanta hani mureba nayine motoka ye navuga konka obwo bija yaba best man nkandi maid twabgandaho no manyoshi twahirize after party twaguma hamwe nkanye na kazi mweni ba sisters bona ko twabere tu na wine ba brothers be tu after party twazo mu mazina the following day nkanye ngarkaye tanamari hata mweni kuna kuyashwirwe ogwo omushija Manuel akari munwano wa Robert munonga so akabayija tukantu turantinda kuna bintu gahishemero nshanga mukuru wanje we yashwirwe hati Robert sakayija kubariba akari family friend very ninjiro ko okonye yatandikire kundebera kuna bintu yahahishemero mureba ayija na muramu wanje na mukuru wanje nabandi bashanga hishemero mpora ngo we nabagenyi
ashko kutunga abagenyi ahishomero abagenyi bejane bevuga hija motoka nibanganya kandi yo mudontre konka kubanja amanya ngo Christina ngenda mbashanga of course mbashemererwa kashuno manya ishomero baganira bagerachi bagenda turga omuchumuro aisha takangambire hata wangambire numuramu wanje owa kabiri numukuru wanje ninjira we ngo yabirarabya mwe bugambwe nyenda kumanya kuba kugambire okubangambire no kuwacyakiri obarwe kukigambiro y'umwana ati nyowe kunabire ndiaho tukaba turya sapa Manuel ajara kungati obwereze S4 tokwenda kushwerwa S4 kaninza kujiheza obwe that was 1970 kaninza kujiheza omwaka atubiti wo kushoma okwa hati manyo kutungira omushije nyowe sheka ntogwe no omushije wontungira atabashije bawe bankabya barakwenda atano bantuma atumwe hati ndebere no mushomesa wawe atkonka hati nyoye nijo ntuno atkani Roberts njera ntogo uretse ayishomero bino cyo kureta nawe mbire mwizire kundeba no kunganira ntubinti kareba shopping yiwa shopping rewe teze Roberts no yabe nata musenti nyingi ngarakayo konga hato bomanya hati Christina kwaija my sister omwabazi njera ntikoga Manuel bazima tarye nangambira ngo ushwerwe manya Roberts ati shate cyo ni hano nyondeba hato wakubye nagira ata na wakirumu ntumushire no ngumushwerwe atumwe hati nokoraki atkana akabana bashija ati nywa nyonjera ntkare mba ni ngarka yahishomero niko kuzomwe S4 raheze S4 immediately kunarigire nashanga nawe Christina yarigireyo arumbarara bakamuha transfer ninjera akashabo yija yaza kamuguzi nanye fuko skule izere namushanga kandi nogira ngo nkashitama that day Robert Sakija yatwara auto twarya twanywa twataha ojanko akahawa amezi omushija n'ikigambo kikacyaragaire mbaza kugira ntahe kanchiteka tekeho no manya to kugira otego atokwicereza atumbaza mbuza mawe kundebe yampa tik mbuza tatenka zimbuza mawe nto nanje ntwanke kanshwerwe ko mukwezi nko kwa kashatu okwa kabiri ikintu kikacyahisirise mwana we Dativah atubambuza hatishimwene nangwa amaza kutamwe byo kugira ntanti nyoka amazi ze kushoma mubyo kushoma birjeho hatishindi yagenda shwerwe nteyine cyo gukora no manya Christina ngira tato tafayo ati nubwo kushwerwa no wasagumiza muno shoma akorobeza anyorobeza nanyemba nayorebire ngo kwezi kwa katano banyanjura basi ndigayo ntandike byembaga manyobo nkavandikache akantu kache katikati hata no manyobo kwabi urugendo watungisa nkakatimba niwo muntu wahiguru ndaga hanza kampara ntungisa katimba nyina ba maids banje nyine Roberts ine best man numuramu wanje oriyo yabire best man za kampara shopping abishembaga tesya mwana we tutandike byo kugura tutandika ki December 23rd akutwara antere mpeta chwa ndagayo tukagayizwa St James Cathedral saka shiraga yitwa Anti Victor hakari ho kujuga kwakaza yumuka yajuga akayija ya by introducing amwenu okweyanjura baye yanjura kuba yanjwire bagira ngo bagaruke bahize ngo bagaruke beije of course obwe ngo haza honka kagenyi kabitariye byahate byo kugira bite beije yijanishe nishento ndijo bakaba ari abantu nkikumbonka nawe na best man no murumuna na mukuru we beija hato baye yanjura
babacwere ebintu bashanga omukana itwe turiyo tukatari na bingi babacwere ebintu noreba ishaka ariyo omuntu mukuru ariyo wishaza aine ente aine ebitagenda niwe nagira tata nti tubajugise mawe nawe atapana warabe nyuma wagambira sho tubajugise tubajugise nyo nkamwe bashwirwa abandi bakuru banje tubabajugise najya narabo mu rumari muko baza nti yo hazanye batantu bazashe ntubinente ntinabakama ntitubiye wente ashiuka wagire yuko amanya umukakumanguze kuzakoza bestari hati tokumanya hango kwa ku planning ngani nza kutandika ishomero nubanyiho watate nkuru nintaho watata mawe yaza kunyakira mawe ko yazire kunyakira twaza haruguto emotoka yitwa yemerize kege yishe Robert yatutamu yatwihiramo asiteje witu eko nkande bana bamanyana mbwe nyuko mwana tinda byetegereze nargayo obunaja ngo nkaza kano naporo nkani shomya nyine mukuru wanje go omushomesa Robert Sakar Sentiriozi twahumwire twazo wa bishop sabiti ngira yabana omanya nimbura azobwe namushangaye konkatinda mwetegereza bwo kuba by that time kandi P3 nush konkana oreba ine ba godi ya ine chitwargaye konkanyo nkamwishwa bwanyuma njata mujisi totubinenda mawa atargaho kubashikayo banga kunjukisa niki wafiri nacyo cyakira apana kuna arjereho najya ntwana shitata ntumari myogo kanyoka na benjangu na hikana umwana wanje kanwansha yaterente yajimo umuze yayanga kujugisa yaterente yajimo okujugisa twena mbwene kandi ubujishinga tukazi yabishibinge mbwene tata wakagwa rose ya tubatwara twargaho abazeri bakabari basimbye uko basimbye no batakujugisa mawa kari musimbi tata katari musimbuki nkamwena manyana naha ishe Robert nawe tarajugisa abishye bakabahera bushimye twargayo bataha kandi mwene kindi kikakunda bongera hoje beije kiriya kujugisa abishya bengene banga kubatwara ngo batabajugise nangwa n'abasheje nikibahenda konka kanoshoto kujugwa mu ishiki nekitinisa ki nekitinisa konka kine kikindi nyoko nasetorindire kunareba ninjire bitekateko bikakura najyantu byona nicyo cyumwe rero nagenda umushije wundi ente zanjye zinakujugire rero bakizomunte hati nikakireba nyo ninjirira omutabano wanje basa mu batsindure ente bazitera omutsinyo gurega Robert Sinde yahinduka hamisho ababire barho kuza kuyamwenti 12 nyo hamutamanya tukabarere kunjugisa nyanchaka rero umushije ajatinka kujugente zanje hati no ntaho Mario atiki okujugisa ni anyetinda jugisi abana banje kabahingira tinda bajugisi okakikoroche kunde ninga gesto kano twara omucego gwa hiwasho yirwe na hiwari bibiri ngani njango mu Uganda tabanye nacumura habwo kubishe Robert akakigamba tinkwenda ngo mujugisa abana bana icyo cyazaho icya kabiri nareba ngo wayendo twara umushiki wa mukunzire korbano uyenda ompereze birabo kokakirya hari uwatwara kirya hariwe mbwenu nayi kubari ndio nanyabanje nkabahera ho bona bagenda konka kuri yo munda nyowe nkani nyenda nyo kinabe nyenda ngo banjugire tinkumanya habwenki nkani nyenda ngo baheyende ecyo kubanza zikazi tababuriri bakabazina ecya kabiri omushitajugo konka kunarebere bampenda henda nabirgaho nanye nashwerwa abantu abanyi bagira ngo babishike bashwe okujuga ko bashwereze kubi omushaje azahagwa mukaza kutera atankata yente zangi mbweno mugufaka kugura mbweno nayo no wikirizana na cyungu kujuga no kugura nogura yabataguze yazo mu cyuga cyawe yaterente yo rwendara nambweno nkanye nahifo tatazara na mazara bija kutujugisa haza mucyara yagera ati nyaburente generumwa yade yayeshere ko mukashaka
atumugerekejo ngo gihindure yagira ngo nero bagihindure ngo omushira yaje ateje niyo atumugishya niyo turatwara nukashishe yazara bagitwara mweno jangwa kashemere nibyebyo ngo ntopasa kushemerera obutajuga twaguma twatwara umuzego obutajuga ekitinsa cyo mushiki nkibashikiriho nako kitinsa cyo mushiki kuza kushobora no kujugwente kwako bari umunyankore okujugwente bajugwente bacyo batayinente bari ababhinji bamujuga sente konkati liste kitinsa cyo cyo bagira ngo bakamujuga yagira kitinsa wabona ahingirwa yagira kitinsa yarukuza so twaguma takujugisa kitinsa cyabishinkiza gumaho ekitinsa nikigumaho nikirigirira okuwajugisibwa batakutira hamunugo mwene hati ekikunyita no kureba ngo nobundu nobote inente koko bote inente banga ngo rete 12 rete 14 hati yo no expecting au nozihaye waza kwata ki otsento twoyine ebintu ebyoyine akabanja koyine wakajugo mukazi kuyija yatandikira aha 0 nini nyenda nubiya nukari kuzira kibyo cyo mucwengu natekwa kujuga mushabisha tuningine ezo tuba kuzete njuga nozo obo kuza kujya ngo mpi 15 nyacete mukikunda bati nabo enteso ne barankeza nkezi bajuga konka at the end of it zigarko wanyu manye mhingiro manyaka entebe za miliyoni 2 banyaka badaya miliyoni 3 manye myenda yemitwaro 50 manye cece mitwaro 100 kandi mbatementezo manye shenkazi ya mujisa hende manye shento ya mujisa hende mwe natsigaza kiboni igumaho nabo kazitaro mukeshe kuba batakujugirete bakuhingira mugendera hofa nabakujuga nabatakujuga nabakugurira ibintu nogenda mukitinsa nko bazire nko boreire no genda no shansa nogo kandi yakishobera nente tuzigumaho manye no bundi oriya nyenarimi atanatwaraho ishenka zatanatwaraho ishenta atanatwaraho izindi ngo bazitema bazugura ebyo bugenyi ngo banyamhingiro ngo shobora teganire ki nobonye ondrera nkore ibintu kukora umushija kwara nakunda ngo ashemerere kwereza tata na mawe ekirabo ahabwo kunyorra akimpe yatakimpire okay noreba iki kintu nikinteganisa munonga okujugana kubunteganisa munonga na munonga musaide yakunuye yetu hato ombanyankora abandi nikituru kweta mwekunde mwekundo mushija kwa naza kutaya yo mukazi warkwenda kushwera bambuza ngo noza kureta abantu bangahe atuma 20 ngo bwene 20 mbari byo kuri byazinga ngo ne mtwaro nkaga ngugirete aba muyihe mtwaro nkaga kumutebekana zo bugenye nabantu be abiyaza kureta kunka yabashashora ngwe ni kigeragenza no kwingiroko ente nozereta unkagwa arika bazitema bakwingira bazikugara nangwate bakakiwe no kwingira tubakimizege mpingiro no shango mushija already ine bintu bi konkoje genti 12 bagarika ngo bakushagara bakwerezenti 10 mukaga hatu bone zibazita kugarikirabo nsukugarikira nizibazitabe zawe so ninjangu nabo nikirungi okujugo bundi kitinsa cyo mushiki kaguma tugira ngo akajugwenta uko arokomera umugamba kandi kuba batakujugisa umugamba bari yakomera guha nyoka bagunko bindi kashi bakakomera gwente zinga andi oguba basimba bakantera hebyanze munana kongani bagusima nekirabo ngwashata umugambo gwa hatugona ngumanisaki hata ntogipangisa no kugipangisa tukora umukore garkayo not only that abishe mwene bargaha yaba basimuki yaba tari basimuki nguntu endo omugambo kanoteka kwevuga hata nabagutera tubukute ugenda batera omungaro icyo tukikumanyisa mugamba nyo wanje kungwani nza kumujugisa nza kumutera ho mugamba ndabatekwa kwevuga habo kubegena karike okwevugana karike abishemwe ngo nebyensi kandi kubera bitari byensi bibyanze nebyenki nebyuguru nebyensi kora kintu kishikirize waba nojoti nenta ho mugamba bavugerera umugamba gwabo bagutware nabo ko mugamba kagugenda nekivugo yes ninga tuyinduremo
omugamba twaguhireho neke ekivugo twakiriho tuyiho omugamba tutitehe glass neswan nesafuriya rero tutendereza uko ntwende byahati nangwa no wakundetera fridge wagitako mbweshe esente zo kutuma mugamba tizikuyana za fridge narukuka okagitahari y'abantu bakatendereza bakatwara ibintu byabo ekintu cyane kinkora ku bidativa kureto mugamba gona nugera guti kandi hatamanya ndugera guti byanzi 12 rero shabo umuntu akehenenga katora za miliyoni za chika ngutu kwenda kwevuga tukute ekihati mbwe no gwana abantu bakora ki n'ikintu cyo nkintu no bangwa twabushitya no bwo hati twabushitya okay so tugarike yahambozi yitu ukagaitirwa mu kanisa ki St James Cathedral nagaitwa Bishop Betungura Daleti bambi okay twarigire kugaitwa manyogo gukora reception kikakiri ikintu kikuru cyamani kandi obo tarho nangwa naho kugikorera konka twazantareho tare school ishomero aho nho twayetse imbere buzima tukataho reception tukashara keki abantu bakeja tukaheza ninjira ha ibanda ha mu kibuga tukashika shayemo zekero twarga ya reception twisha twata twashika okay mukamwinaho wanyu mukamwinaho abazire avunki reception mwagitire mbara kashite cyabere cyangiri katobor kureba manya ko kuza gukora nk'ikintu ngejo n'abantu abakugu umunshi bakaba muhinjira gendera kimwishe konkamwe no we reception zo zabirizo hazogo twagikorera mu shomero bakaba ine main hall yabo umutu wagira twaza reception twargayo tuija okay nikirunye nabo ko kwindura hakanya okayijaho ngo mugenyi ninjira bakushemerwa wabora wabaje konka tukoza kwendera ikicuka cyiti cyo kubanza okushwerwa Roberts ukagambirwa muramu wawe ukagambirwa mukuru wawe wanje ibo ngo umuntu ukabo kikunzire ukabanza utakikunda abo keke nabiri uko takwenda kushoma nkani nyenda kushoma kandi nkankine mu buto ngira ko kushwerwa ya not going to enjoy no gumaho no bo mukazi nozo mukuzara nozo mufuteka noza ngebe nagiremo of course kandi yo nkani nyenda is a life I wanted to enjoy myself kunda gerente naza out kunda gerente neja ngene byo kuntega nsankanta kugenda konka no manyo muntu kubakugumana bagambira ochezo niwe chetasi ya muti kutaha so nyono ko nagizere kunagire kushangana ngunda Roberts yantwara okay Oriya Sky TV iraka niryabantu program ne Eyabura Omukuru ne banyita Katushabe Dativah tinka simira bwa program eji aturi mu makago ishemwe otar magara gense ginawo umugenzi Roberts Rutehenda kandi twino mjara we madam Victor Tehenda yitwa abana bari kukira ntumweta Aunt Victor ekitero kumukunda ko gambara Aunt Victor bakugira ngo n'umunywana w'abana singa yo munonga ntweshungana no bwakuzire konka ntumwe kitinse cyo kitsigaza konka tukumutina kandi kuba umuntu ukutima munonga apana abo kuba no muntu rukunda eje life y'abana yo kuzana nabo kuko no ganira n'abana biha mu cyango munonga so nicyo turukunda Aunt Victor za kumuraho kake ntuzagaruka n'iciciro cyacu cya kabiri utakarga Sky TV Sky TV irakari abantu Ibanda University Academic Registrar Ibanda University na yetabeji hamwe n'imo mwena abarukwenda kongera abashanzo byo bwegese ngobwa hati initeke yokoso kwa katano hamwe no kwa munana babetegurire abo mwaka goryo 2023 2024 Ibanda University eyahire yo kugura beji harurengo rwa postgraduate programs nga Masters of Public Administration, Masters in Education Planning and Administration, Masters of Public Administration and Management, Masters in Education
Education Leadership and Management, Postgraduate Diploma in Education, Postgraduate Diploma in Public Administration and Management, Postgraduate Diploma in Business Administration, Postgraduate Diploma in Education Leadership and Management. Hamwe n'agandi mashomo nyamwingi omu undergraduate programs nkomu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, hamwe na short courses nyamwingi. Tunga application form kuruga chibanja chabo echa internet www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba n'Ibanda University alinotu mushanju ina ibiru not emwe not ina ishatu na notu mushanju itanu mukaga ina mwenda ina na noti mushanju not ina ishatu notu mukaga mushanju emwe noti. Ibanda University, hard work for excellence. MP ndahinduka omu program zeitu programu eya Sky Express okutandika na kibanza cyo kwa munana neiza kubanerwa hari shaha mukaga netandika shaha mushanju kusya munana. Lero programu eyechayi neiza kuba netandika shaha mukaga okusya shaha mushanju netubamanyisa ngo MP ndahinduka age netandikana na kibanza cyo kwezi kwa munana. Sky TV irakari abantu ko yemere ngo yemere pende so nkamwemera kandi nkaba nimukunda kuyashwere makutwizira hati turamazereho na amazi noreba kana turambara niyo twabere tuyinejo nejaha of course banyarka mazara kari umuntu murungi ariyo wishima tatazara ariyo umuntu murungi ariyo wishima nyine nabatatazara bandi abahifu so tindarebire cyangwa cya ekinahinduireho ngargombishemo nazo mbishemo okwihongwa hankije ndi mukazi kandi nyonka ndi omugwira nyine zakatemba zanje babona bendi omwana ndi omushiki ngani mvuge gari ngani njemura tataka zarabishye so ejemira mwe yabojo niyo nabiri nkora kuna tahiri kuna hawire ho mwanya nashuma nazo ko mukiraro nashanga abana barambanje abandi bakandi bakama sabo nareba bakama batuma matefa nka after week nazaye nka akashukanje nako ko ngati tukakiyaho aha kakor kureba twataka kakarunje nagarakayo nareba ngo kamanyewe it's very simple to me wagabana wamanye kama nabere kama tatazara yija yata atarahanga wanje atomkazo atoriyo muntaze atoriyo maguru gente zanje borekire Aunt Victor kuwashumire washangana bakama nashanga akahariyo barambanje ariho bakazora bakatwekiroko bakana bashomera nashangana bakama emyenda wagihumuza hansi nkanyi no mwenda gwanje nagugerante umaraka ngani ngirango mwamtakwije aho kano yabiratangaya yajarate atoriyo maguru gente zanje atargam neimukam konkati yanju matina cyagambira ajya atotargarka kama nte atoshuirwe ntukari nargayo nagenda injira hakata kahwireho nabiro akagari nakijya antyo konko ngana ashwirwe namazirebero tuija kunuye nagumana injira Robert konka nkamvuga ajya kagari hati nawe ninjira tiyachfo avuga ampeka tugira tutaha tuzo aho twetorora tugaruka tatuza kunkweke atujye tindukuzaho ngagari ngenga ayangu yokazaho nti kumba ndiranje gari njumuza ngira Robert stiwe ndomami yandeba atubirije kwiwe ngaruko mukaju hati mwana agenda ati njanga kuchereka njenda zo mjana ndumjara turuma yangu navuge gari ati gari ya Edward atubitoka bo atakatwakazi ponamba teka ngo mama kayijambuze tunywa chai konkati ndagarikira hagari byona nabireka twafuruka
twarga twaza mbarara twagire mbarara akari aine businesses akaine eduka akaine hotel wizubera akaine ranch aine nteze atine ariche mbwene hati nyone aguma umuntu akasapurayinga abamahe haguma nakweremera umoye hata kabaine duka no manya duka yo mtawuni iri muchakare bibiri tishukari ufunga nkoko kumanya amaduka go no kugwaberegara so Angela atambwe nu atokusiba atogume no genda muzo mtawuni okurwo murhara okuzayo nemotoka atosibo muduka ataka harimo fridge harimo za soda atogume no oguze bintu atharaka harimo munyanya namja ntinyokurgahanga zo mudukeriya ate no yo kugizamo no gukora mu sentence to tinyo kuza kumvumire kibiriti kijwire shukari mwajinywaho nte that is not my business business tin kujya basi reka mu munyanya ko haho ameze bishobora njya kwaka ameze angana kameze nkana twafurika twazoyita mu ranch so gorkunde imyaka yona ngajemara mu ranch nayo ko mu ranch yagumufukosi we nakora none agumumuka natandika kuzara nazara first born second born third born 3 years 3 kids kango gwabeguntuire ubwo kuzara ubwo kureberera abantu nazara ukagushikiriza kunashiza abana bashatu nari monashiwe akantu kagenda akantu kande cyo kunywa nayemereraho first born wanje akafa yitwa Mizozi konkankana zide second born nagumiza munazaro umushiki ubwo wafire nazaro umusho nwe nagomba kugambira hat first born kuyafire nataho umusho bamwita Ronald Rugarama kandwana ari Texas ari America ari no mukazi we n'abana babiri nazaro ndijo umusho Winston rwankorera tehenda ari Kampala ari no mukazi we ari n'abana bana nataho mujo ndijo abaho Edgar rutehenda ari Kampala ari no mukazi we ari n'abana bana batanu taziro akatanu nashiraho najaze onashimwe kanazara bujubunga nahurira mwe ntinabaje kandi nyendo mwishiki baba ryortaro 79 twargayo tuja omurtaro mwene omurtaro tukaturu benji urishike abana bo mwami bone bakabarya nabishukuru tukatwina abana kama kuyashatu konka twine byo kurya twine byo kunywa turije konka tukatukurize twena he almost aboka akazara abana abakazi bana 79 obortaro rukari kirumu ngera ngo bantware ngo ngenda kuzara manyobo nyongeraho mucyara ntukonka tukamutakwasa kumvuga mukantu cya konga kandi nyenka Robert Sakagar ko mu ranch komana ka ntinyo titi garkayo konga kanyine mukayibanya no muzarsi mukajofuri ngarko mukashukanje nyo mutera ho mushiki wanje mbeza kuzara umucyara jatayibamba tecyoshabiri nkashimererwa abo ngani nyendo mushiki nzaro mushiki wanje mbrgaho ubwo no wiza wakana wakatano nzaro mushiki jini ari Kampala ogwo mukuru omushiki akashwerwa nawe nabojo banatayine mushiki na arihima ibana bamwita Henry nazaro wakatano jini nawe akashwerwa inabana babiri natura Kampala nataho owa mukaga hata ngoriya no akayafira hata nanzariza rya mushanju nontu ntura hana no mweta Timothy mwebesa tehenda na chief
takashwirwe mbene wenyine yakakwingana Takashwiri. Takashwiri. takashwiri nawe atererwe konka niwe kutura hanawe niwe rukore byona then last born ni Nicole nice ari Kampala konko bundi nabari aha akana akora mbene hatakemerera nambwe nagenzire yesterday yazamarara nyari abo nubo bana banje kandi abindi kusimira mukambwe ukubamba bakashuma uko bashomire kubona be nabakazi nyina abijukuru hati shimbwe n'umukama tishemire kumusima nonga kugamba kwawe wagira ngo umugore siko yakushangira no vuga rwatina nako yakushangira mu maguru gente yakugiye tutagaruka mu wacu hurra tuhagarika nabati ukabo yo mukazi oshoyirwe uri mukamwana wananka kuko ko bakikugambire wacu hurra ukacyura kugira ngo numukora kukireze myaka ukacyura kugira ngo oshoyirwe uri muka Roberts ukacyura habo bundi yuko umuntu wagira ngo wagwisakagwe abwenki wamuhuyiro kabirga. So and Victor obwirobo ukabori yo mukazi w'imyaka mito ukina marara utarukufayo konka umuguru siko yakushangira mu maguru gente kugira tutari kigarikira wagambira mu kikroto navuga gari yagiye tuwagwisakago konka byo nakavura kandi tuwabigarikamo aha bwenki reba ngo narwa omubishiki nabo mukazi kunagenze konka orumoro baju nkanta kufaya habwo kubaro basakata kufaya nyamakoro numenja kunabeni ngo konkanka ingeranti nikijabwije ahabo kubanyoni nyishuka nizo barumwe twati byo mu ranchi umwami yatorara akayineo murumuna numako yabiraje tushemererwa tushitobaga tuteka turi ando mukasheshe kare ni mukanintebe kansa breakfast haza tukatugira kuka yitwe hehe omunju takutekere ibintu tukatubitekera mu kiyo hati nyonye mukani niteka ni nko kwakora uburiyo bize buriyo no preparing ibyo rukoga ncuruza cya hanga kantorana kikacangire ncuruza hatkumva ni ncuruza yondi bize cooking nawe Robert Sankwatsi anyakira icuruzo n'icuruzo nanye n'icuruzo twembi tucuruza tuteka tutameza kandi akandi ariyo mushijiro kumanya gukora kandi uri kunkwatsa ntikwate bikopo na kwate benka kikwate tugaburira teza kuba bene banya breakfast yaye tumurumana tugasitaba sinto hatwande atabitu wahurije nahurira umuntu ngasaba satunyoka ntacikora ateshuzo cyazasi ryaho mukasheshe ndero Robert yandeba ateshuzo aterero mukazi yimukana acuruziba namukwatsa bwene ukora siyona yaberye curuzo mpanama ndeba kucuruza shikari nako yano tukana ko nazara kakukanta tukanahora tuheza gumwe tubanturiya cyacyo mbushimwana ato muteshuzo nkibi atikashtora shwirwe atoka nocuruza amaryo inente za shozyo wanya tukonka amakazi bacuruza ati tukurefu mungu ngo mukazi akacuruza nyicuro ngo yaje ngo bamujyango sho mukazi agabwa curuza ati nango mukazi tacuruza konka ngire yo kurga ntonsa sare konka ntakucyetegereza tukari cyanga ngo mamwe bundi konka nkibanaza kucuruza bona cyarga ko cyagenda nakikwatecyo nariba ngo mukazi tashimiye kucuruza takuvuga gari tarukukama yona omuriye bintu bene byakwabwirwa ene byo kwabaraho bakamwana bakakuraniye ene bo kusibwiro kagiye twonko mukazi takoreki ninga koreki nkigambaje haza tinku kigamba to mukazi takoreki nimbagambira nyeke nabene inkora nzantaye bambe ntumwana Jacqueline nti hariho bunakama ntumweri ukakama obunda atinyo kama tiyo kumanya ndi ntshira ntuma yonka ncuruza atkandi yoni ncuruza ntumwene hatkandi kucuruza ntukunojanga mwami yabara tiyana kwataka ibintu konganyo wacurize I don't mind kunko kirire akirire atkonka tinkucara kucuruza mbwene ngenda nimba cwerefu nimba gambera tinkwenda kubitse cyane gambwe nko bahe iwe ntucuruza yoshwa mukazi nko abantu kubagera
nabwo ntajya kujya bishuri nambwe niyo kunojya ngo mwe makangambira kunyatewe kandi njya kwebuza jero mbi umutima mbishinyo we tukanarebe nako kanarebe ndio witu ninchuruzana twene batakufaho ndi mbirga konkande bana kuchuruzana nkorjera okay ecyabe kikuletera okora kwakwikiriza ebyo ebaye bakwabura nenyira unakakwate akwabero ine no mukayikuru kubura kumutina nabo ko bakwakira ronko mwana haro munonga nogira ngo obwiro anti Victor hato bwiro buturimo iwe nango wabo mutana hari yabo akiriho okwatana soko ejo rukunde rwagati y'umukazi n'umukamwana obwiro nubaki abo kwaye kimfutekateka ngo abishiki bahati okubara baki tinkubanyo kuba ku behaving yani betwara ko baba higura umununga y'abana batwara ngo abakikuru tubakumanya yani betwara ngo hati no murembe gwa .com I don't know ahamwe kuba kwishe kuba kugira ngo ecyo takikora yes no basa kuba no kikora konko mukayikuruta kucyenda kireke iwe ntibasa kubanje kushemeza kireke konko mukayikuruta kukikora kandi kinda kinkurira no reti ngwe wareba habaroho kwari kwija yamara hebiro bibiri bishatu yakwere ibintu kwenda rero kagenda kaza kukorebye niyo nifayo tindu kufayo konka hatwa kujya yanze birenyo niteka kukikora after all nuwo hataza mu butikirizana obutekereza nobo yuwazo wa mukamwana ogu ngwe tutiyagira nabusingi no bariko baneje yes abo kubibana mufosi ngo bundi tuze kuriro muka Christmas inaraba ye kureba humamye muka konko mtumana gwa kutatera ndakwenda konko gwa ni uri kugweretera wabo ryo mukayikuru ningo ryo mugusi ningo riki be free obagambire cyo rukwenda obagambire cyo tarkwenda or kucyenda eja pur nakirjira abazire abanyate bahiremo cyo kugamba nabana nabakazi babo abo kuba bakazi babakwata ko ukanyuko ino rwanje mukayikuru nawe se tomukayikuru kayaturisiyogo umwe abakazi nabo ekibarete yo kunama no kutinecyo bufana abere bajya tumbwe byo kuza kwangana na mukamwana ngere kandi cyo nabwo namazima no bireka konka nabwo nikirigirwa okuwa mukwata ko kumukwata je nko mwana wawe manya habaho aka question mark bitoguno wanje tabikora shi kandi no wawe buzima ahabwo kuba myaka ne yari kuja kumara ti yamasiro wishena nyana ninga tiyo muhara wa mazira hane so nyoni nyenda kukwarije ari mukamwana wawe mutwari ngo mwana wawe omukorere by'abana bakora omukositeka tekere mwenu tarkwija kugera mcmb hariho of course hariho bakayikura be mcmb Dativah hariho abakamwana be mcmb konka no mutwa no moroza na omujiroti norgaho no muhangwe mununga hariho ikigambo kiba kutwama abakazi aza tinkumanya yabananyikize kushemeza yabana kikuza kushemeza nkanye ningano za kukikunda nabagira ngo ahabana abituzeira bakaza kumuzera bari mu makaganya konka obucweka nshanjo nabutana harigana abaro kufumutuma ngo abakazi twine percentage mpango contributing cyangwa kufa kumutuma kwabana betu ahabwenje umwana kwa kugenda yazo munja yaza kuretsa ninga yazo muri matatu hatakije mbiyo kugambira isho tazo mwana gwagiye muri matatu mujyo tuna mashona akimanya nakwita hato ogumano shokere kibi oyo rempitso mu matsindi umwana mbiyo kutina karakiri umwana hataguma namanya customer minaza kunshokeraho tinkumanya how trees that kukirabe kikire ningana batukoma hamadu gembuzi ngwengwe zitwikanze nga abamwe bashikire nubu wakubushwere ngo umwana kuzakorgayo oshange ishongere kumwihayo erinche muno konka abo kuba nagambana nyina natinishe kagambana nyina mugambira echere abitobergaho meshoka okaza kwendeka meshokaza ecyo namazima mwe nabakazi
ubundi ntushisha amakaga abana baitu waba n'umugambira amazima konko kushwekera umwana ni kibi kandi abana b'Nazeri ninzati hino nashwekerere nishe kuyabira mutera yija kafutira nangwa noshane nyine nabirenkera kubatera okukirishebo abo kwabona bakaba irikangiro wishebo na mama nabakwata rero konko kumushwekerera umwana nyina ngo mushwekerereho kake umugambire uti wakora ticyo wazo munjaye wazo mumarwa wazo mbamaraye okuzire omuntu kwaka no byakubataro umugambirishe konko ogo mwana morin aresere mfembi kandi nomanya ngo bunda abakazi nibo bakukira kumanya abana babo kubafe ntuma munonga ishabona ija kwijanye cyo narwo mu office iyo wawe takororya tumwarya nawe sapa lunch yabataro abaraye no mugambira ko kurebya yarema no mwita omishogisha no mugambiro togwa kozire iki na neki nyincakare bagira ngo ofubo mwana kutanga heru hatu butaka kutangire heru ni uburebe obugambe konka hariho mukazo kushwekera umwana ishake mugamba ho akatungana ngaho mwana wanje no umwanga umwana na wamera kumanya ngo nari yarabazusha yona ko kwakurgamo nakwita mukwata nsekare umanye cyaza kumwita nari cyaza kumutambara okay okabori ya handi Victor mwana wa neighbor umushiki nkogu areto ku agire kibiki yakora umuhabura munonga niyo tinko basa kumureka nobuna kubatana neighbor na naba bana bishomero no mukansomo niyo nite kwa kubagambira mbwenu obuna abire ndimbarara nkabandi leader wa Mothers Union St James Kasedo for so many years nkabanye ne neighbor akabari yo mukazi Reverend ayina bana kuna abire mbuga no mwana wangabirano yaba nagenda nambugana nyati go back agarkayo kandi abana bo bakakurana bantinda nanyi nabo kuyabirengera kandi hata naza kugambira Nightingale ori umwana yatutagambira mani nchaka yitagarka kukikora kandi kikutangaza tukatutwire hamwe niyo nehiro mukazi wa mutabano wanje wa murumuna wa Robert niyo twashoyire abo kwanita atomwana atabana butwayoreira abatwembi hariho bunabugana akrishti nako kaneba ndebo umushomesa ya mutaboda no mutaboda kake ngamwemereza turga hotari akata ochimirire kandi ekikuri cyabyona nabasa kutwara kubi atatu umukaza ryata katuwe mawe katakonka biro kubirika emyaka kweruho ari yakimanya takangambira kwari bategire mukingo ryafumta okay arho abakazi twine tendency twongwete ngomuze tinkumanya ukani ngomuze ninjera hati cyangwire iwe kureta murumunawe nguko wabero yiwa muramu wawe tuyireyo okutura okutura cyangwa kureta murumunawe ukatura nawe hati katugire ngo amunyo sister nawe ukinya kwangwire kundeta nkatura newe konka kandi yo husband takureta his sister ngo ature newe why abwenji ebintu nibiri hati iwe mukazi nogiro tuyaza kureta muramukazi wanje for example kare kanje nto mukazi wanje no muto hati yaza kwisha yaza kureba ibintu kukora yaza kureba kutongana nibanya yaza kureba kundu kuteka abitwarire mazara abitwarire tatazara hata banyihe mumizi murumuna wawe no mureta no mushwekera mana we hati nabo no mushwekera nawe kushwekera nawe ashwekera konkanya wabakaza bampurire nabar kundeba tinko habara mukazi ngwarete murumuna nibacha bashoire no mushikaho baramtorotoro chwa
acheza kumutu kanto ine cyo gamba mushino gamba muramu watarakutoro tuira antivicta kawagomereho nyowe muramu wanje aha hina abirendi manya nkanyine mukuru wanje kwiyagire kushwerwa akashwerwa 71 okatura nawe atakashwerwe mukuru wanje nkatura nawe emyaka eje yona akashwerwa manya yaheza mwaka gumugwa kabiri nanye nashwerwa konkana bwanka ngyo boarding school kuna biri mpumura ko ija nkomujenyi nija nkomujenyi mara yonka week nzowa Patrick Antebe konkanyo kugira ngo ndete murumuna wanje ature nani ishintu cyakabe munonga ecyo kubanza kwa kureta murumuna wawe ya mwene baro ya mukunda hati cyaro kukora murumuna wawe no kimanya mano wakureta katunda akakamusityo mesho kureka Yosebo hati no wakureta byo kurya manyo mwana kwakurana omwana no wawe no wakora kakamuke narembesereza umwana mwene areba ngo uriye yamuhawe mirumoye hasho hawakanga yarka emirimo yona nebeye yes nago kitanda nugubongwe no kureberera abana nukuboko nawe yakureberera mwesha tokurengo no boyeretira kabi omwaro muna wanje nyoti nkubasa kumureta agumo wene yogumo ni muherera aguma ije nkomuginyeta kora nda kumuhere kora nda kokore byo kumukorra bitwije ngo yagumo hashwaga bwano mweshwa ku bana okora no ijasha hazaho nkanansi kare nobo wakeze cy'ikintu nobo wakeragamo no kano bogabwira biru wagabura ibintu nebi ya family ibintu nebi ya family yona ngam hata murumuna wawe nawe twamwikiriza kuturaho na muramukazi wawe nawe twamwikiriza kuturaho mwe nati waza kutura no nangwa nyo muramukazi wanje nimbasa kutura nawe twantwetegerezana manyana bwo hari kutokarebaga baramukazi bakunda abashwirwe banyanya nikirigirje onka ko kuza kandi kurete byo okaza kunta ego wabo tarhosha na haba hoki wabo tarho raba huntu egumera twende nabana beki noraba huntu egumera twembi Oriya Sky TV iraka neri abantu mwebare munonga abari kureba Sky TV ahi mukurebera hono mbuceka byo nebi murumu program ne Eyabura Omukuru kandi tukine omujenyi weitu Madam Victor Rtehenda hano basa kumwita Auntie Victor mukarumya kanguhi mwebare munonga kutureba ekitweka kintu cyakabira hono cyagakira Sky TV iraka ry'abantu. Ibanda University Academic Registrar Ibanda University na Yetabeji hamwe ni mwena abarukwenda kuongera abashanizo by'obwegese ngobwa hati initeke yo kweso kwa katano hamwe no kwa munana babetegurire abo mwaka gobyenshoma 2023 2024 Ibanda University eyahire yo kugura beji harurengo rwa postgraduate programs nga Masters of Public Administration, Masters in Education Planning and Administration, Masters of Public Administration and Management, Masters in Education Leadership and Management, Postgraduate Diploma in Education, Postgraduate Diploma in Public Administration and Management, Postgraduate Diploma in Business Administration, Postgraduate Diploma in Education Leadership and Management. Hamwe na gano mashomo nyamwingi omu undergraduate programs nkomu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences. Hamwe na short courses nyamwingi. Tunga application form kurugachi wanje chabo echa internet www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba ni Ibanda University alinotu mushanj ina ibiru not emwe not ina ishatu na notu mushanj itanu mukaga ina mwenda ina na noti mushanj not ina ishatu notu mukaga mushanj emwe noti. Ibanda University, hard work for excellence. kora mare kwijustya wamanyoti inkozereke hati chukuretero kugira mwene Yesu jiroti nshemiye kuba ni ati kuneko lisaga mani nkakore cyate ni kireba kiro
because tokwija kushemererwa kitagizira iki Ikitaro. tokashemererwa kitaro so noja kushemererwa kigizira iki so waheza kushemererwa kiroho hata noho kwija kweyijustya kugira ngo nekikora isagamana hata mana gakora tahonchi korenda ekikora tahonchi korenda because ekyo rabota kozire tokwija kutunga amana bw'ekiri Abo kubara umwana uri kubasa kutunga ibirabo ngabishatu ariyo mwana omwe kandi hayinote neki yatunga nangwa neki so obo bwenje wasinga mu class naza kujya this time neza kusinga mu class ngarike mbe smart kandi ngarike ngire mitwe mbitware byonshatu Radio 5 umuramo irakajaba konga shunse kanibo kira kweshongora totera yo kamwe icyenda mu kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda mu kabiriti energy drink ora kacunshumuro kanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda gushumura karyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazira umushanu mushanje 5 9 2 anani 5 Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy.